Sanankan kulukan ko nananak nan kanyay ko, wow choro rong sa kulmatyan kop na, koryang kop na speaker and legislature, sound ko lapalapakan nan kanyang siya, mumot sa government, o John Pompey Sap, pechuan ko kumran koras ang nan sa kulmatyan ko ranwatch. Ngay sa Nicolas maban pechuan kanila ko kumrakan, autapan sa kulmatyan ko ranwatch. O iya cara laban sa kulmatyan kan kayo. Pilipitan waliakan wain kolonya nan mawatan legislature patumapakan Pompey, Koryao, autapan men kapasaryaw sangap sensu san Pompey State, o kasulu, ye uyapan tato, and kasarawi ta training operation, and sa kulmatyan labalap, and government, and abesal. Kayong sa kulmatyan mga ranwatch pansang kolonya wain Pompey. Nan-meeting choror Korea sa kasu ta special session Korea sa kasuan kuinan ko kusanet. Katuwapakan wain Pompey ta legislature katuwapakan Pompey may pachuan post pa pachuan chapta ni July sa kanbang yagate sa tuwaw. Pachuan na nataro kamanalang sa Balman Mayor and Colonial Town. Honorable Sa Nicolas Achungan, Pilipilang Miss Maylin Shadber Scallion, Pueno Teta Jose Chanta, Waliagan Colonia nan Mawatan Pinan Kokosanet, and Waypokanan Pompey, the legislature Patwapakan Pompey. Sir Chanta wat sang Kapinsanetanan sa Kulmatyan former speaker, Hen legislature Honorable Fernando Scallion, Mepachuan Yamuya, Waliaman Colonia nan mawatan legislature Katuwapa and Pompey. Miss Maylin Shadber Scallion warakan former Senator Fernando Scallion. Kaulan po watch pachuman unan chamber and legislature may pachumpi labalang Colonia wain Pompey nan pauspan meeting choro Korea Saksu the special session Korea Saksu and Queen and Senate Katuwapa and wain Pompey may pachuan chapta may mensangan niyasin July isap riyagate isap tuwa. Karya may sa kulmatyan ronan wache pitang tapan men kapasaryaw sa ngapsen Susan Pompey kayaw yay men kay mepit wiyapan plenity ang sus. Hiran kapasa ang raynakan makachkat tapat pachalugan Pompey me lener samparin sa kwalo tanasanger Upcycling check register taklinati ang sus o melen register taklinati ang sus mepan yawan inopan pay sa kriyaw riyagte sa tuwang. Kung kakaute ka form tatarapain kililati ang sus o katarato ang absen sus nan-wen Pompey. Form tatarapawat kaunaptangan ang Pompey Public Broadcasting Corporation at yung Facebook page. Pagkamiyan register taglilati kayo kung download the save form watch o printout, koryaw, o teta form watch o sign o tape, kasilu skanita taglilati form watch, kapayo email kilang form watch Pompey election at yahoo.com, the kataratong form watch na election commissioner Emilio Eperyam ng Facebook Messenger o kalma Pompey State Election Commissioner Panut Kawait Kinkawi Ong Tana Anan and Muyawi. Koreaw and men kapasa pitpagpaganap sentipalet sa maslagi. Hiran kapasa ang raylakan na kachpat tabas pachalikumwain Pompey register kaglalatiyak ang sus o memelyang sus nino pampay sa kriyaw yagtay sa tuwaw. Kung kakauteta form and request for absent ballot o katarto ang absent sus na ngayon Pompey. Form tatarabawat kaunagtanan and Pompey Public Broadcasting Corporation at my Facebook page.
Pagkamian ka purpose absent palit, kayo kung download the save format o printout, koryaw, how data format o sign o date, kasilo, scanita tagleleti format, kadayo, email lang format, tonpeelection@yahoo.com, Tekatanatong ran Election Commissioner Emilio Apariam ng Facebook Messenger, Kolimao, Tonpay State Election Commission, pangkatarong ko may palit ng Post Office Mail. O kung ano, kung pangaleti, palit ng mail, kung magkulaleti ang mabilibin o kataratong Tonpay State Election Commission ni Actress Mesensen pa. Emilio Apariam, Election Commissioner, P.O. Box Isabel Walisa, Colonia Tonpay FSM, 96941. O kang saklan sa palmachay Ron Watch Pansang Panikal Wed Tonpay. Panian Rong ng sa palmachay Region Tonpay Pachawana na tiyari Rong mapitata kasarawi the chair inauguration ay sa palmachay President Kapona FSM, His Excellency David W. Panuelo, Vice President Kapona FSM, Honorable Joshua P. George, o Pinan Congress Kapona FSM, the Congress Korea sa Kaiwan FSM, Pan Pachuan Miyawi, ni July ni Saktuaw, Riyagati Saktuaw, ni Captain ng FSM, may Pachapanikal Wen Pompe. Kasaraw ta chain inauguration wat Pachawan Lukay Ren, labalapan siyang kan, and way pa yung kan ng FSM, labalap siya kan, magan Pachawan na yung way ng FSM, labalapan government kan, and way pa yung kan ng FSM, o Jowekan Koros and way na FSM watch, puirenan kapingang katete, totoo kasangpan watch. And sensan ang way pa kan, kasarawi, ta chain inauguration watch pan Pachota, live ng Tonpay Radio, open ng internet and Tonpay Public Broadcasting Corporation National Facebook page, open ng YouTube. Main ko yung matyakan, hautapan sa palmachan, Ron Watch, kalanganin kupuran koros, o kasalenya.